rero no shanga kiri y'abanyankore mukiriyo no muhagira Museveni no muhagira Museveni mwe banyankore mwe no muhagira Museveni nsindikira message yanjye sharinga message yanjye empikire ahari awuta kahindo tafira kubanwe MP wanje ndiyo wamitoma ndiyo ogwenwe MP wanje tuturukwenda iteka lya UPDF ombantu no mujyangu tukucenga twine magezi mwene tukureba yehe byone mukori mwene mutekateka mbu nkabanyankore ito tukweza tukucenga mwene turiyembuki. Please, this is too much. Otafire tukweta giteka lya UPDF eriyo kurabaho aharwa kabiri otafire kayindo tafire nuwe MP wange niwe buri muna Uganda we niwe wena urukumanye bikugendo misho mwihanga echo kurwanise cyo yine nesimu yawe kora video orukonde mbingo iyo gambiro mbaka wo mugambire kore no ndabarabye hiteka lya UPDF kore no ndarabe ikirizana nabo mugiroti nyo MP wanje iteka rarabe akubiteka ryo niretekwa kubakomo bari mwendo batumuru kwenda turiyo ntuza kuzo munsi erukushana na North Korea imwe abo kumanye byafayo North Korea toyine cyo rukubasa kugamba ejo rukumanyisa mbu muhozi nanda kutandika kugura binga buri umwe naragambe na hati nyobu nagamba hata naza kufa eje shanu bajyanga hato kuba kumukwata bakumutwara bamusibe no yes ntuza kufa nchimana tutekwa kufa kunga twino gufata kurwanirira ihanga ryitu kogere mu bashwe kuri yitu tubararwanirire kuri ho mbajungu tukata kuza kurushangaho either no yenda obutarukwenda nituteka kurwanirira ihanga ryitu obuno ejine message nezo wa muhozi ni kweshengereza mukwati ihanga ryitu mu ruterezo mu mirembe ntwenda kutera karura kemerembe turabahangure mutukwasi ihanga ryito mateka ito twoyombekera ihanga rito konka kumurayange mwagumiza muri mukore murukora muri yo numwita abana babantu numbasibana mbateko mbehome ba mama babono barro mu Ruganda abaganda ni bari yomba cyaba abanyankore n'umutwenza ki ito tuzire twina abana okay nyono buna kuferi izoba omwana wanje nchakare na iza kurra nyonkurire Buganda nkurire Buganda namwene kabaka wa Buganda n'umuntu murungi yebare nyoka baka ori musajja murungi nyowe bare nyotureze nkuride Buganda mureke kutucyayisa abantu mwena ba MP ba NRM abari mu Western Region mwena tinkuza kusosoramo imwe mugenzere mwafana miliyoni za 10 murebe buro buri umbantu murebe nguto kuzukusha nareba chairman Wilbariyo na hagambo NRM obwe bakwasiro busente kuhereza ba boda please kahindo tafire iwe riyemborogo manyonye neshonga bwakini kwikiririzamo kogere mbutiwe ningireri hanga mpoze karerangirire karembu nuwe president na hati ninjya nabikora ninjya no mbireba so echo nico ku respectingira tindi ku editeka ya UPDF rabeho iwe niwe MP wange nyoni nico nakushaba niwe MP wanje ni kushaba mu parliament harwa kabiri itekeri urutakarabo bitahanda bwaruhanga nesi yanje nimbendeze birungi byonka tambaza video yeje karu buru MP wena ariyo mu Western Region UPDF Act Amendment Bill nenda kusiba buri omwe inibiza kubakomi imwe ntemu imwe banyankore imwe bakwefurira batakurimwe nibakubakoma buri yaragambe nkanye ndibamukoma aragambe nkanye ndibamukoma aragambe nkanye namwe tuza kukoma nkanye mwenda tugume turi sirevu mureke turwanirira ihanga ryitu ntambuza video yanjye ndikirara kahindo tafite mwebare new people power our power.